Hello my beautiful people, welcome to my channel, welcome to Saga Analyzer TV. Yes, so my people, I am back again with another one. Una know say as we take dey see the matter for inside social media, now so we take the carry and come dey put for una table dey analyze am, my people. Now about the matter on ground wey be say Queen Rita come out come say this year 2022 na with iyeki na they go take disgwagwalize themselves, na they go take saga themselves. And people now come dey talk say Rita na first start all those arresting of a thing wey be say Rita don go arrest somebody papa before, abi na umenwan papa abi mama go arrest. I no wan even know. Wetin concern me for inside this issue be say all those saga wey una dey do so if you do me imaye do yata wa me we saga wa una we if you wa ehia wan de do vai oni enyopa no wa ma den ye wa me we social media or keep a proof anytime. Maybe una mo picture yo na 1 year time of a viola dia we remember we the picture no mu yo so time eri of a jene sagana no wa una oni emyokpa no wa mai ijeki we tobu we wa ve lolo wa eva oka suave inwinwi no mana no wa ga do we social media no wa ya avio goladian we ne ma ya kwio da fian you wogo mama marokpa ma mia ye because ni mama even social media very na me we ko e krokro shiyan ya even media ya download dia kwekwe enwinu kpo na enwinu kpo ehiro ehia si nwinu kpo na sise baba oti eboyo na wenu wa ewe human trafficking ve all those things ma ya na vela media ke krokro shio ke uzo no wo gweve asele ehia ve media nia ehia do awe saga va veti o wa na ivie do wakpa emanire media ivi gboro evi ansaro metive tawe ivi gbo ewe saga o ogiyan ni mema eni wa ni vie do emelele me wa follow wa hia ibere mi hia no wa we media ave rubbish hia no watalo wa miamia na wa momo where ga say if you wa nware do ya va ave mi hia no wa we social media na de ma hie na we ni do ladi ave de na ni be dori bude pin no wa Rita weje na wa vi je kire Monica Lobolobo wa ya ho bi me mata na we o ona de ma vi ho Rita fi were kire we saga na because again we na we u copy iri advice nema eni meleki so no na mwejistire umwejisi yetebu ego we akie epeju we na ge Rita yemiomo mahia maka wa follow we that first time umwe topic re emado ako understand or maybe ave deported man we ni ma we ya you have words abi kune kwa wodo ma we sinya to ave mo ya table we ata saga na ma o ma re idede ifitu we Rita o ma fiti we ye we umenwan saga fitio because ave saga no wa una is a disgrace to wa people will be looking that is here wa where wa ma dey responsible. Yes, even me to be me mana social media where maybe adwa we video yadwa iwe YouTuber or anything maybe game and media where na ma dey responsible nonsense na ya bet e mani bumare ya magele understand the video where okonu are media but wagaro wa you will live another life. You understand the narrator Rita laho Remo no biele o gijua o agele ka we love everywhere we ka love you ije no biewe wuji jua yaku so we venve saga na ne we agele we love iju we ka he were owe agwe no ri agbe because me ke eve do hia we dere na e de kwen e video pa na do mie we Monica atuare
a video no na rie ovie kame ona rie ayon bo na ga zion jo we en zion je ogien ijuwe odisania memo boni medeba imadeba Rita imadeba Monica imadeba warokparokpa yeye babo zen wadove social media na no wado ya movie dogboto eneze de ma yeye wakire vo Monica wetobuwe we be organic cream ukie many tisive e page we na wivon na jenia abukpon because me bege here we page we no ya yukpon we de human hair we do ama we na we ya makeup we here oni o gari la dia no gben so we awe a drama we comedy with avivu if we ya one Monica we aga weni na o gari ri me gbe abere mone mose ni ave nu wadona ado arovieru warovi juwa do awe all those stupid things nu wa over media nu wa upe aka ya vie picheru wa juwa la dia ido aviola dia we media ya show wa neru wa idia wa ni juwa dia ukoni emi hia eri unson yo we ere Monica ere nokpa eri tun weja uya salo bo ava tie na ede ma be ho wie do me wa kirevo ware de ve fascine wa gwale mi ove nu wa platform wa ya promote o tedo wa ya we mi no ma yo tedo wa we nene vate orphanage mi na ve una wa be ya wo pa o emi ove ve ro orphanage mi pa a ti uwe otedo ekibun ne ma ve do ave mi ve na ve viore na wa ya promote o ma se esaga na ndo atie agberagbije inegbe ona ezede ma yeye no macho ato maturity ezede rohu wana ihie ero wala wo wakire because wa mana kire mesaga na ya wuregbe iladianu wa obo adu wa gbe ege ni eni mefe kota na ege ni me ive sagalezu wa enu wa we saga na ido tenegbu wanya wa seke video na o no ri de kun wa ga ege Rita ayemi omove Monica no via tuari because ekin wa dona meze demo bovo when Rita ka we era no reading Monica rin ya vuela dia woto ma be ho ye me ma understand na rokpa ze de ma be ho ye ma no wu no ma ke na do afi pege okon wo ye be ragbon shorty era no bioma we ni meje na meje bet ye mera bet respect no gwe ije o ma izi we no ma do ga ije na do bioma do koke ado nwa wa we go balono ro na ya momo ve ko ya do koko do nwa ado mi orun opa do ajoja neve media do avie picture eladia odama wana bowe Nigeria no wana vio wala dia eri wona emosere wateve moseve Nigeria na do miewe mahia do live bo mado heperima mado meteni renovate weri ma vijima wa ya ma ken wakede okeko wa ken wakede o Rita ve Monica agbenegbu wa egbe o wa vivie do le o because anybody that coming out na ya take kinivie dodo enaro pare dem ma ve ho ye we do me wa gwike iveri posi here enaro pare dem ma ve ho is a big disgrace to us as evie do ni me hin o ime la diana do we video na if not me na do ya talo we media we use my platform to do a better thing to promote other people or to talk about relationship and the rest things. So guys, we see the video now. Please guys, don't forget to like and share this video. Please subscribe to my YouTube channel to grow this channel, to take this channel to another level. Let's take this channel to 100 subscribers. Okay, wa subscribe if you do any mose. A channel na maya we ni ma.
Ni maya do go badele doji e mahiaga uma de ba eme relationship e mahiaga tabi mana and ma be mie ave ke saga wa be dona ozie no na saga analyzer tv e mahia do ate hia be mana o wa be we nege okay guys, bye bye.